you see, kuna swilo swin'wanyana a swi fanelangi swi va question no va question. If something baze va ku a xi le nawini nawu wu fane u dilana na nchumu walowo. Na mehe sweswi loko no suka ni ya Botswana or ni ya na swi tiva ku ni fane ni famba na passport. A ku na debate ka swilo swa ku fanisana na ku munhu a va a ri tikweni illegal. Kwalano there is no debate. It's a clear stand. But my vona leyi hi mhaka ya ku issue ya tribalism hi hatla hi pfalapfala and then ku yi nga kumi momentum loyi a wu fane u yi kuma and se ku fanele ku va na ndlela leyi fanelaka hi diffuse situation hi yona. Ma hi vona history leyi hi nge le ku debateni hi yona ya ku Vatsonga Machangani 99 ayiko a hi fane ku ri yo leyi a hi fane hi tiva. Ma hi vo ku history leyi hi nge le ku yi tiveni sweswi a hi leyi yi nge le ku hi kondleteleni swa ku hi va xilo xin'we. Man twisisa history leyi hi nga na yona it has nothing to do with our ancestors. Man twisisa xivuriso xa Xitsonga xi ri wasati I kondzo wele matini hambi wo tswanya a swi vonaki va vula yini swi vula hayi ni mtwini na hina eka Xangani Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12 mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela ku kumeri ni mbulavulo. Seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Xangani Gang Podcast Network. Rhandza ku va hi amukela valandzeri va hina eka Xangani Gang Podcast eka platform ta hina hinkwato ta ku hambanahambana kusuka eka YouTube, Twitter, TikTok na le ka Facebook. Eka siku ra namuntlha I siku ra special podcast leyiwani hi le ximoyeni nyana so a ko podcast ntsena loko munhu ala ku huma nyana madimoni mfundhisi va ta hatla va n'wi khoma la mara xa ku sungula before hi sungula ka podcast ya namuntlha hi lava ku rhandza ku khensa mfundhisi Hagiazo na valandzeri na vahlaleri na vanhu hinkwavo lava nga kota ku va endla leswaku nkosi wa Nhlamulo Sambo wu famba kahle a heleketiwa hi ndlela ya ku xiximeka. Vanhu va ta swi twisisa leswaku Vatsonga Machangani va rikinyekile a ni vulavuli ku rikinyela ka Chauke liya mara Vatsonga Machangani va rikinyekile va rabanyekile loko Nhlamulo a ta va a vutleliwe vutomi bya yena hi ndlela leyi byi nga vutliwa hi yona. Mara ni nga dyi nkarhi mo ni nyiketa principal tintambu va ta kota ku va hi tivisela vuendli bya hina xifumo. Principal na khensa swinene marikana ku va u tlhela u va na hina nakambe esikwini ra namuntlha. Hi swi twini ku a wu tsutsumini hi ku chava ku rikinyiwa hi ku swimhaka leyo rikinya I mhaka ya koka ngopfu. U fambi nkarhi wo leha u nga ri na hina mara hi ri na ku tshemba ku ri sweswi u nga vuya hi ta kota ku hi ya mahlweni hi tindlela leti nga fanela. Leyi I episode ya koka swinene ngopfu hi mhaka ya ku eka episode leyi I episode ya vudzana I episode ya 100 leswi vulaka ku ri yi fanele yi va special hi leswi nga endla ku hi va na guest ya hina yi ri special esikwini ra namuntlha. Ndzi khensa swinene marikana ku va u vuyini u va na hina ndzi tlhela ndzi rhandza ku khensa kumbe ku amukela n'wanuna nga tiviwi
na xihundla sisters lavan'wani vo sisters lava nga laha kusuhani na yena un'wana na nga tivi u yexe u one laya Yeah. se hi ta va namuntlha hi ri na nandza wa Xikwembu nandza wa hosi u ta hi hlamusela leswaku hi fanele hi va hi n'wi addressa hi ndlela yihi hi ta languta eka segment ya hina ya siku ra namuntlha eka timhaka to hambanahambana laha hi nga ta languta tanihileswi marikana nga vula mhaka ya Nhlamulo na nkosi wa kona laha mi nga kumeka mi languteka ku ri na swo tala ngopfu leswi mi nga swi endla hi ri na ku hi khensela rixaka ku va na munhu wo fana na n'wina i mhaka ya nkoka ngopfu erixakeni hi ta tlhela hi languta katsongo mhaka ya march and march hi ku i nga ri hi yona yi nga sungula mhaka leyi ku yi za yi fikelela laha yi nga fikelela kona ivi hi tlhela hi languta eka Vatsonga Machangani civil society organization ya n'wina leyi mi nga ta kota ku va mi hi hlamusela ku ri yi yimela yini i cini leswi hi nga swi langutelaku eka yona hi tlhela hi ya languta mhaka ya ti 26 ku nga Friday laha ku nga ta va ku ri na march hi ta languta ku ti-logistics ti fambisa ku yini hi languta ku ri i vo mani lava nga ta va va ri kona hi languta nhlayo leyi mi hi ehleketelelaku yi ta va yi ri kona se nandza wa hosi sweswi na mi vitana nandza wa hosi mi ta hi hlamusela ku ri hi mi vitana njhani a hi ta kombela leswaku mi ti tivisa eka vayingiseri ivi mi tlhela mi hi hlamusela katsongo leswaku n'wina mi yimeli yini Aye, Hagiazo la. Mina Paul Hagiazo. Xibongo ni Mabasa. No maka majosi. That's between Elim and Giyani. So n'wana wa le switandini. Kahle la ni nga yima kona ni yimele more or less to say down with inequality. And we want equality amongst all the tribes. It is Lavako. It's more ku ilava awareness iba kona out there ku vanhu va Vatsonga Machangani e vanhu va la South Africa. Yes. Ya se kumbexani mi ngo hi nge se ya mahlweni ngopfu mi ngo hi hlamusela ku ri mi vona ku ri na ku hlangana eka mhaka ya ku va ku lovi mfana luya Nhlamulo na vandla kumbe movement luwa wa march and march ku hi ta kota ku hi teka kwalano hi ku i nga ri mhaka leyi yi sungula ka swona leswaku vanhu va macha endzhaku ka ku macha n'wana wa vanhu a kumeka a lovile Yes, based on what I have gathered and what I have seen, ni swi voni swa ku hlangana ku ko why ni vula so mingoni swi veka hi ndlela leyi hi ti 29 vele a ku ri na march a Mossel Bay ti video hi ti vonini all over social media lava karhi va hlamusela ku vele a ku ri na march andhawini liya ene Nhlamulo hi yena ntsena a nga lova there is other 5 more Mozambicans lava nga lova in that particular area. My view on this matter is the very same thing na lexi ni xi yimelaka na sweswi ku swi fanisana na hina a hi tivi different ya Mswazi wa la South Africa na Mswazi wa le Swaziland na difference ya Vatswana vele Northwest na le Botswana hi tivi kuna Vasotho vele Lesotho a hi nge sweswi hina hi organize march hi ku a va lava Vasotho va le Lesotho hina hi nga tshama la can we tell a difference ku loyi wa le kwilo wa le kwilo in my view leswi nga humelela le because Nhlamulo I munhu wa yi-1 loyi a nga lova during that march man twisisa so and ni tse ni hlamusela ni ku but baka hina still a hi nge sweswi report ya maphorisa yi huma kuna ti cases leti loko ku huma a statement swa maphorisa they rendered it va ku it lacks credibility but mayivona leyi hi mhaka ya ku issue ya tribalism hi hatla hi pfalapfala and then ku
yi nga kumi momentum loyi a wu fanele u yi kuma and se ku fanele ku va na ndlela leyi fanelaka hi diffuser situation hi yona nevertheless a hi nge Nhlamulo a ri le ku yiveni in your view mbona nga ku i yini lexi munhu a ta va a xi yiva ndzeni ka yindlu ya munhu lexi deservaku ku a hi nge ku na ti-TV ku na ti-gram like what do you equate to Nhlamulo's life andeni ka yindlu man twisisa ku ni vula yini ni vula ku loko va ri khamba we have had several situations na kwala Joburg la ku va ku ri na ku munhu a yive something munhu loyi a va mu ba va mi yisa maphoriseni but mambona loyi ku ile kwihi ene nakona ku ve na tirhipoto ta ku mkhukhulo a wu nga ri na nchumu andzeni ka wona xa ku hlamarisa i ku hikokwalaho ka yini n'winyi wa mkhukhu a vuya ta rindza mkhukhu lowu nga ri ku na nchumu andzeni ka wona ene a kota ku teka vutomi bya Nhlamulo ka ndhawu leyi ku nga yiveki ku nchumu ma swi twisisanyana so a ni tivi mfundhisi ku ve na ku pfuriwa ka nandzu yes hi maphorisa va vula ku ri no a swi hlangananga na timhaka ta tribalism Nhlamulo kumeka a ri ku yiveni a swi tiva hinkwenu na hi nga laha leswaku Nhlamulo a nga ri ku yiveni xana nandzu lowu wu helele kwihi because hi ve hi vona ku ri va ku munhu loyi a va n'wi tshikile u nga ku a swi hlangani maphorisa mi ri yini sweswiwani mabona nchumu lowuya it's very tricky and that is why wu lava ku hi wu yimela because if you also see silence leyi wu nge le ku yi kumeni it's very concerning because loko hi fonela va mhana Nhlamulo she's also alleging that she's afraid to go there of which we need again ku hi va sungulela vutomi bya vona le kaya because we had to find out ku va ndla yini and all of that why ni vula sweswo it's because swi tala ka ku se I quote va ri va chava na ku tlhelela le na ku landzelerisa case leyi because of munhu loyi a nga yima laya a vulavula hi ku ya hi report ya maphorisa va ri it's as if nga ku mhana Nhlamulo va vulavule leswi a swi fane swi nga twiwi hi Xitsonga in short se loko hi va vutisa ku case leyi yi famba kwihi it's as if nga ku a va koti na ku landzelerisa case leyi ku yi famba kwihi again this is a case that leyi nga na public interest mara if you see there is no development leti tisiwaku it was just an issue of that time and all of a sudden say yimiyerile my bond so that's why hi ku Vatsonga Machangani a hi yimeni ya kota ku demonstrate hi kota ku na nchumu lowu wu kota ku twala mara ha ri kwalano loko mi languta ku nga va ku ri na timhaka ta ku ri vo Nhlamulo na van'wani va kumeki va hlangana na khombo leswi a swi nga fanelangi swi humelela kambe a ni ta kota ku ni twisisa vonelo ra n'wina hi mayelana na vahlampfa laha tikweni ngopfungopfu vahlampfa lava va nga ri ku na maphepha ku ri mi ri yini hi vona tanihi organization n'wina ku nga ri vahlampfa lava humaka Mozambique ntsena kumbe a Lesotho kumbe Botswana vahlampfa hi ku angarhela va nga va huma Bangladesh va nga va huma Zambia va nga va huma a Pakistan you see ku na swilo swin'wanyana a swi fanelangi swi va question no va question if something va ze va ku a xi le nawini nawu wu fanele wu dilana na nchumu walowo na mehe sweswi loko no suka ni ya Botswana or ni ya na swi tiva ku ni fanele ni famba na passport a ku na debate ka swilo swa ku fanisana na ku munhu a va a ri tikweni illegal kwalano there is no debate it's a clear stand hina hi yima na nawu a hi yimi na ku vanhu va le kwihi hambi ku ri hina loko mi twa emphasis ya mehe yi ri Mozambique loko hi ya Mozambique hi famba hi passport na vanhu va le Mozambique loko va nghena laha a va ngheni hi passport that's our stand hina hi yima na nawu ene na ku loko vanhu va fika va yima va demonstrate va marcha va faka pressure ka government ni yima na swona it's their constitutional right it's their democratic right a ku na nchumu xa wrong kwalano lexi va ku xi fika xi va wrong ka mina hi loko se ni fika ni hlangana na n'wina ni ku humesa pass as an ordinary citizen sweswo I don't agree so ku ve na
makanyana leyi ni nga yi vona kusuka ka mavandla ya tipolitiki mara nga ku ni vone ngopfu rin'we ra Afrika Mayivuye yes leri ri nga tikomba ri yimela mhaka leyiwani na ku va ri mi seketela xana mi nga va mi ve na mithini wa xifumu na vandla ra Afrika Mayivuye na tin'wani ti-political movement ku kondletelana ku kuma sapoto ya ku yimela timhaka ta ku Vatsonga i vanhu va la Afrika-Dzonga a va fanelanga va haraziwa na swin'wana na ku tisa that consciousness aka vanhu na ku tlhela ka liya mi nga vula ku ri there is no super tribe a South Africa ku ri Vatsonga va le henhla ka Vavenda henhla ka Vasotho ti kona ti-political movement tin'wana leti ti nga kombeta seketelo handle ka Afrika Mayivuye like ANC nga va yi mi tshinelerile na tin'wana ti-political parties. No, I think munhu loyi a nga reacha out i President Floyd wa Afrika Mayivuye i reach out however not necessarily ku ba reach out. I think I was looking for him as much as he was looking for us kula ku ta twisisa as a concerned Tsonga individual. So mina I was not speaking to him on the basis of Afrika Mayivuye and balabla na bona as a Tsonga politician. So the political party letting one for me at my personal capacity and a team there has not been any other political party laying a reach out. However, and then kaban laba bangale kurangeleni kan chumlo ina bona ban by ANC ina bona ban by EFF not from the top leadership. So majongo la mangele ku invest win ka leswi ngele ku swendleni it's young intellects from different political parties. So kuna you know kuna vanhu vo huma in different political parties lava nga involved la and so swi ntsakisa ku imhaka ya ku na mina as munhu loyi maybe ni nga ta ku hi tumbuluxa nchumu lowu swin'we na me ni twa swi ri kahle hi mhaka ya ku I can't run a political agenda laya in favor of a specific political party because of lun'wana la tsala ku tibuku ile ka ANC lo ile ka EFF lo ile ka Gaza lo ile ka so it's different people leswi tsakisaka hi leswi nga le ku swendleni most of the political parties are covered landing ka vanhu lava nga le ku hi pfuneni ku driver enchumu mina mapfhumba lama ma endlaku ku ri mi fikelela vanhu lavatsongo kumbe youth a ti-university kumbe ka tindhawu to dyondzela tidyondzo ta le henhla kona. Yes, we are actually tava hi kha hi reach out ka swichudeni because na mina for one a ni nga hleketi ku siku rin'we ku nga va mehe ni fanela ku ni tikuma ni ri ka position ya ku lwela ririmi a swi nga ri kona amihleketweni ya mina and na koho ni feel nga ku swi right because of mabo along the line loko i khari i phesiwa nchumu lowu va kona va a VUT va tshama va hi hosta. I think the movement is called the Swihluke swa Vatsonga hi va vhakerile laya a ku ri na youth yo tala but a ku ri voho a va hi honorini ku hi ta fika hi va like guest hi vulavula na vona and all of that but ka mina a swi zangi swi ta ku nchumu lowu a hi wu sapoteni a hi endleni so although vo tala loko va hosta a va tata for sponsorship ku hi la ku endla leswi na leswi ka mina a ku ri sweswa swo a hi mo hi pfuna hi yimela tlhelo a ni zangi ni nga va like that involved but sweswi ni vona nga ku ni na challenge leyikulu hi ku in terms of ku ka vanhu lava va ignora ku ririmi I'm guilty as charged as well. Ma swi vona se sweswi ku va ni tikuma ni ri ka position ya ku hi reach out ka swichudeni yes hi ya ka yona ndlela leyo ya ku hi reach out to student for issue ya ku hlayisa ririmi. So mi mbale uniform leyi nga tsaliwa ku ri Vatsonga Machangani. Yes. Ku na debate nga ku dominating la Afrika-Dzonga. Yes. Va ku na ku hambana aka swilo swimbirhi.
kuna Vatsonga kuna Machangani na swin'wana na swin'wanyana xana n'wina mi yime kwini vona vanhu va ku fana na vo I think is it Nota Baloyi loyi a nga ta fika a ringeta ku hlamusela ku ri Vatsonga va huma kwihi Machangani va huma kwihi na swin'wana na swin'wanyana ku na risimu leri ri nga ku yimbeleriweni hi nhlangano wa March and March Shangani suke endleleni and all those things n'wina mi yime kwihi mhaka liya ri mi khoma njhani risimu leriya ene ni mi vutisa hi mhaka ku mi te na staff lexi nga diverse va vulavula tindzimi ta ku hambanahambana ku kombisa ku ri nhlangano lowu mi nga wu sungula is not a tribal movement mara wo ringeta ku vula ku ri tindzimi hinkwato leti nga Afrika-Dzonga hinkwenu ha ringana na swin'wana na swin'wanyana no ni mi twile na khensa i xivutiso xo xonga swinene number 1 risimu leriya ka mina xo sungula a ri ni fikelangi kahle mina ni kule ni tiva ku ni Mutsonga Mchangani and that settles that currently unlavi and unlavangi na ku la ku ta engage ka that debate because at the end of the day hambi hinkwenu ho vulavula hi ku yini ha swi tiva ku loko va ku Shangani kumbe Mchangani vulavula hi mani so ku na ti-debate tin'wanyana leti mi kumaka ku a ti le ku tiseni ka mbuyelo for mina debate yaleyo yi lava after awareness hi ndla maybe event a Giyani Stadium ivi hi vitana lavakulu va fika va hlamusela ku yini i yini hi tlhe hi va hi ri clear ku what do we want to achieve out of that debate because you know for mina I actually vanhu vele na hanyi ngopfu na vanhu vele bush a university and i vanhu vo loko hi tshamini a va lava ku dyondza Xitsonga lexi ni xi vulavulaka na me ni dyondza lexi va xi vulavulaka and ko tala na loko mi vona ti-video ta mehe mi ta swi twanyana nkarhi wun'wani vanhu vulavulanyana nga ku ni wa le bush so a ni wa le bush ni hanyi na vanhu va le bush what I'm trying to do is ku mina a ni la ku tikhoma nga ku ni Mutsonga Mchangani wa Woolworth so nga ku vale kun'wanyana va na nkoka I don't want that and me kahle ni la ku ta ku in this matter ni va as neutral as possible ani lava attitude liya yo maybe mhaka yo ni wa hala giyani ni feel nga ku Mutsonga wa le kwihi anga inani Matsonga le va ti vitana Machangani and you can't take that away from them man twisisa so for mina loko ni ku Mutsonga Mchangani it settles that debate because ni swi dyondze ka pfhumba leri ku loko i ku Vatsonga lava ya va hala vo bush na vele kwihi va feel excluded hi mhaka ya ku so mina loko ku ve debate yi aim ka ku you know I want to sideline vanhu va le bush na le kwihi I'm not going to be part of that I'm not going to be part of that swi nga offend as many people as it happens leadership ku nkarhi wun'wani fa yimela ntiyiso in hambi swi nga favor vanhu mara loko ha ri kwalano ka yaleyo mi vona onge hi wahi mapfhumba lama ma nga kondleteriwaka ku endla leswaku ma vuyisa vun'we eka Vatsonga Machangani hi ku van'wani va zi va kumeka va ku hayi why mi ku Shangani gang podcast yale hi lava va titwaku i nga ri vona hi lava ka Woolworth no swa ona leswiya mi vona onge i cini lexi nga endliwaka mapfhumba lama nga endliwaka ku endla ku ri Vatsonga va hlangana va kumeka va va chumu wun'we ku fana na le tiyunivhesiti ku nga va ku ri swikolweni ku nga va ku ri ka ti-community leti hi hanyaka ka tona ni vona nga ku ka mina it has given me a serious challenge because of se ni le ku languteni na swin'wanyana swa swilo leswi swi nga ona nchumu lowuwani wa ku ni la ku zama ku va very brief but ni la ku ta ku ni yi sungula so swi fanisa na ku loko ni kula a va ri koho vanhu va le Mozambique a ka majosi but ka mina hi mhaka yo va huma Mozambique ku na ndlela leyi vatswari va nga hi endla ku hi treat-a vanhu lavaya hi yoho lero a va nchumu so nchumu lowu i kula na wona the same way loko ni hlamula mhaka leyiwani ya risimu leriwani ra ku Shangani suka endleleni one of my bodyguards u fikaka ka mina a ku wa swi tiva ku na mehe ni dyondze ku a Limpopo i part ya South Africa loko se ni tirha na wena ka mina it looks like you are in another country and then are you for real aku ya
kamina loko ndzeni huma la KZN like ntiteka ku letikweni rin'wana and then I said then there is a need for hina ku yendla ti awareness to fanza na tete so mapfumba lama fanelaku ma promotiwa I issue ya ndhavuko ngopfu and then na le xikolweni you know when we talk about history ma ibona history leyi ngele ku debate ni yo ya ku Vatsonga Machangani na ayiko a hi fane ku ri yo leyi a hi fane hi tiva ma ivo ku history leyi ngele ku yi tiveni sweswi a hi leyi ngele ku hi kondleteleni swa ku hi va xilo xin'we man twisisa history leyi nga na yona it has nothing to do with our ancestors man twisisa and swi hi endla ku na mehe se ni dyondza ku swi ngo hina Vatsonga Machangani identity ya hina nga ku a hi tivi kahle hi ku in our books a ti kona tibuku leti a xikolweni mo meni ku hi nkarhi wa mina a ti zanga ti va ko tibuku leti hi nga hlaya hi twisisa ku leswi why mehe ni tive ni kule ni tiva ku ni Machangani ni Mutsonga and swi helela kwalano se mapfumba lama ndhavuko ni dyondza sweswi ku mala ku kondleteriwa so mapfumba lama mi kumaka ku ma promota swilo swa ndhavuko mala ku seketeriwa man twisise hi nga ti kumi ngopfu hi va too modern and then he ignore the basics ma swi vona hi ku na sweswi on leswi hi nga langutana na swona a hi fanelangi hi langutisa issue ya tribalism ntsena eka vanhu lava hi ku they are not our enemies they are our brothers we want them to learn ku Vatsonga Machangani are South African people man twisisa so from this much loko munhu o tshwe asuka mi kuma ku na nkinga yin'wanyana na se ku tava ku ri ignorance man twisisa hi ku se hi endla awareness ya ku Vatsonga Machangani a South African that's why he need that media coverage na presence all over ku ita kota ku reach as many people as it can but after that loko hi tse hi hlangana na ti issues ta ku va na tisimu leti mi kuma ku ti offenda rixaka ro karhi se hi ta swi tiva ku this is an intentional thing sweswi hi ta yi teka excuse ya ku we were not aware but after the awareness then we must know it's intentional so mfundisi ku va hi pfumala hosi nkulu as Vatsonga Machangani ku nga va ku ri xivangelo xa leswaku hi va hi rikinyeka hi ku olova ke because hi hoste vanhu vambirhi or vanharhu va vulavula hi timhaka ta ku hosi nkulu ya Matsonga I mani a na ku vulavula hi mavito ma vona un'wana a kaneta ku hosi nkulu ya Matsonga I mani xana ku va hi ri na that vacuum ya ku va hi tsandzeka ku va hi ri na hosi nkulu ya ku hi yimela ku fana le KwaZulu-Natal lava nga na vuhosi va nyikiwaku na budget na swin'wana va kota ku create awareness na swin'wana xana ku nga va ku ri swona swi endla ku hi rikinyeka kumbe ku rabanyeka hi ku olova ke yes I also believe so because nkarhi wun'wanyana munhu loyi a fanelaka a swi fanisa na kona loko ku ve ku na hosi nkulu a hi nge ku ri na mhangu ya so a ta kota ku nyika direction man twisisa but at this present moment in time I was happy I think ani vulavula na I think it's hosi Minga hi va byeli mhaka leyi he was very interested ku la ku ta ku hey vanhu va ka hina swi vula ku va affecteka but the attitude leyi hi kumaku ka vuhosi byin'wanyana byo hambanahambana ni nga lavi ku vula mavito ma byona i ta swi twa ku there is no interest man twisisa hi leswiya swa ku like se a no fane se ni vulavula ku ni hundzisa hungu but because I can't disrespect them bako iti hosi ta hina hi fane hi va hi kha hi reach out hi vulavula ku hi vulavula but you can hear ka ti response ta leto ku there is no interest so I believe ku that vacuum ya create this thing because of there is no ikona hosi yin'we leyi nga yimaku yi ku sweswi ya west so we do need those things we do need ni twa mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku ri ma ringeta ku tihlanganisa na vurhangeri bya tihosi and I nchumu wa nkoka ngopfu ni swi twini mi vulavuleni timhaka ta ku hlangana na n'watipolitiki ku nga va ku ri vo Floyd ku na vanhu vo tala ngopfu lava va nga na kucetelo
eka rixaka ra Vatsonga. Mi ringeta ku mi va angarhela hinkwavo vanhu lavayani kumbexani ko va na vanhu va specific lava mi vulavulaka na vona. Xa mbirhi mhaka ya ku ku na nhlangano wa March and March i nhlangano lowu kumbexani hi nga wu hleketa ku i nhlangano lowu ringanaka na nhlangano wa n'wina. Ma swi kota nkarhi wun'wani ku va mi tihlanganisa na vurhangeri bya ti movement letiya ku mi kota ku vona ku ri mi fikelela njhani xikongomelo xin'we xa ku va mi vumba rixaka ra Afrika-Dzonga na. Yes, mina, I don't think I will ever have a problem kuba on the round table na bona and represent the cries of my people. Because shifansa na ku ahenge sukureriya ifike iya machini ri Mutsonga Machangani. Ebe ba re tlweba re simo ba ku hayi shangani suke endleleni. Wa swi vona ku va ta hatla ba ku hey wena. Do you get where I'm going? Yeah. But ahenge sweswi ba swi twa swirilo leswi ba ku vanhu lava va rila hi swilo leswi and it's genuine because vanhu vo tala that's where they mistaken me. Niri if you can't differentiate munhu wa le Mozambique na munhu wa le Limpopo then it means it's premature for you ku ita a Limpopo ifika eku you are dealing with illegal foreigners because you can't tell the difference. Lexi fanaka xi humelela iku obviously bakona vanhu va le Limpopo lava tsakelaka ku participate but ba limitiwa yini it excludes them. You don't feel wanted, you don't feel the sense of belonging. But ahenge va fika va hi hlonipha va ku okay tanani hi twa ku mirila yini. I'm very much prepared to outline ku as much as you are chasing after illegal foreigners, you are affecting our people in this sense. I have people in Cape Town who are afraid to famba straten because of they are Tsonga people from Limpopo. I have people from, so in fact I even said it was gonna show more unity if Ndebele people come, Zulu people come, those who say no to tribalism. Then unity. There are people lava bange we are against tribalism. So if we are crying about tribalism and people want to say we are standing against a certain tribe, that's where it becomes wrong. But for me, if they say let's sit, I'm more than ready to sit and outline the challenges, the challenge ban. Then it say we are kuban bakaina ban laba balabrin na bona, they are prepared ku ibanika awareness. Ibanika awareness yaleyo ibahlamsela. Even then ikunwina ban bakaina mitsakela ku participate ka March and March because they have a genuine cry. Famban me a participator. We have cleared the boundaries and you will feel included in that particular march. Then we don't have a problem to do that. And it's a thing that I can do wholeheartedly. For people to cry for something against illegal, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong. So, Mfundisi, because ambe muku Hagiazo mina kahle ane run with the title lo bantu ba ku Hagiazo swasweli relevant kunumbita na mfundisi loko mi languta leswi swi endliwaka hi March and March ku na nkarhi leyo va fika ku va khidzama va haxahaxiwa hi mati laya van'wani va ta ku nkarhi wa ntelezi wu fikile or nkarhi wa murhi wu fikile xana vanhu va hina Vatsonga Machangani na tixaka timbe or tixaka tin'wana na tin'wana leti nga ta lava ku mi seketela hi ti 26 ti nga expecta ku va ti haxahaxiwa hi mati or swiwachu or to khongeleriwa or ti ta va ti safe ku fika kwihi? No, I don't think there's going to be any of that. Mfundisi mina so anlakundla ku loko munhu ata a ri nganga a feel excluded. Loko munhu ata nga ri mpfumeri a feel excluded. You must understand the position of leadership. President Cyril Ramaphosa I president ya tiko. Leswi vulaka ku na vanhu va EFF va le hansi ka yena, vanhu va DA, vanhu va so that's why it's too early for me to consider politics because there is those elements let na fanele ku if ane excel ka tona ku can you meet
esangoma irimfundisi imshaweta as a normal person mishawetana beyond your religious beliefs so yes ikumbano hinkwenu so I don't want to make people feel excluded swi fanisana loko ni famba ni fika ti tavern loko ni fika nifika ni vulavula and nizama ku avoid that ku amen hallelujah because ban'wana ba believe but ni eka tavern yin'wana athembisa I just forgot the name athembisa nteni heta ku vulavula va ku hey nga fambi nga hi khongelelanga that was on their demand so I'm not going to pray there ndasuka ni khongerini ntshaveni me ni khongela loko hi fika le vanhu we don't want to exclude people based on their religious beliefs. Focus on purpose of the day. The masin that's why to show that we are not people who are promoting tribalism. Even the songs, we are going to sing the struggle songs. I'm not going to say no, we are going to sing the struggle songs that everyone struggle. So we are not going to segregate that. We are not going to do that. It's not going to happen. No. Principal, ana kam chuam rumelo kumta boya na swachu la. Nazo Xikwembu lexi xi humelelaku la hina n'wanuna nga tiviwi na Xihundla Sisters. Vanhu lava va vutisaka swivutiso loko hi kha hi teka ti segment ku sweswi languta sweswi hi vulavula hi swona swa march and march na organization ya n'wina mara ta vulavula hi organization hi vuenti ku yi fanele yi byela ku ri xikongomelo i yini organization leyi vana va se yi tiva so sweswi ni ta teka nkarhi ni niketa n'wanuna nga tiviwi a kota ku va Mithava hi question. a mithava hi xivutiso n'wanuna nga tiviwi principal mfundhisi manitwa musi ni na swivutiso swimbirhi ne ni twe mi vulavula hi ku un'wana wa vapfuni va n'wina ti-bodyguard ta n'wina u fike a mi hlamuseta ku u tivi ku Limpopo yi wela a South Africa loko a humi KwaZulu-Natal now question leyi ni nga na yona i ku i ncini xi nga endla gempe leyi leswi endlaku tixaka tin'wana ti nga tivi hina Matsonga Machangani because mi loko ni suka ka hina ni ta axilungwini a ni swi tiva ku a Joni ni ya hlangana tixaka to hambanahambana so gempe leyi yi creatiwe hi yini ende nakona hi pfala njhani xivutiso xa vumbirhi n'wina mi mfundhisi mi rhangela kereke mi tiyisisa njhani ku a kereke because kerekeni ya n'wina a ku na Matsonga Machangana ntsena mi tiyisisa njhani ku tixaka letin'wana a ti vi offended hi xitende xa n'wina ka mhaka leyi Okay, xo sungula yes it is true and it's very important to nyika this background. I actually spend so much of my time with Zulu people and I must tell you that most of those I have lived with, they were always interested in learning my language. Hence, I also learn their language. So, for instance, amongst my bodyguards, there is also one that speaks, he's those deeply Zulu-rooted guy. from Mnambi. Yes, but, it's respect. It goes both ways, he learns my language and he speaks proper Tsonga, and I'm not afraid to speak Zulu with him because it's at a mutual level. It's it's nigga no nigga. I'm giving you respect, you give me that. And they are very respectful people. Some days you find when I order shoes when they arrive, you find it happens online when you order shoes, you find Mimbala size 9. But ikumaku 9 liya it's So mina I'm this person who I won't return the shoes, I will take the shoes and give to. So the gratitude you will get to those people, you will not believe. So it's not that entirely we're dealing with that kind of people. There are those people that are very respectful and you will enjoy living around them. I've stayed in Middleburg, I've stayed in Witbank. I've had beautiful encounters, like in something that. So for me,
where they are, but focus they are where they are, you know, like in their culture, they are not, you know, they are not so exposed to everything else. So I feel like you know, that gap ya ku van'wani va tikuma mi kuma ku they are not really so exposed ka leswi swi humelelaku ku Limpopo kwi mabo. Number 2, a kerekeni ya hina hi yimela xilo xa hi one. You know, we are saying in our slogan, this is a church where everybody is somebody. So as a Tsonga speaking person, if we have events, we once hosted, I actually hosted a gig in my church where I hosted Maskandi people, I hosted to cover different tribes. So I try as much as I can to get everybody catered for. And I always teach them that, you know, once you learn to be one thing, you will be the most powerful. You will be the most powerful people that nobody will stop. And one of the cultures that I always promote, you know, I'm married to a Tswana woman. So I promote that culture of saying, get married to, you know, to a different, you know, that's one of the things that I strongly encourage. So nobody feels like this pastor is Tsonga. Actually, van botala va dyondza loko se van tiva ka Facebook. Oh, kasi munhu loyi I Mutsonga. Because na loko ni chumayela, I use, you know, English to cater for everyone. So anbalabli Xitsonga ni chumayela Xilungu. Not unless maybe ni la joke. Yeah, ni nga endla Xitsonga. Yeah, you know, that's basically what I do. So Mfundisi, say la ku focus ngopfu ka nhlangano wa n'wina. Mara in passing ni sho ku Thabang u ta va ri kona ka match leyiwani. Thabang ni vula the young man. Where is that young man? Hey, khale ni nga se mbona. Yeah, mfane mi follow up ku Thabang a kula ka stiva ku ri a va ri conscious. Yeah. Mara a yeni ka timhaka ta nhlangano wa n'wina. It's your movement. Vatsonga Machangani politically affiliated. Ku wu sponsoriwa hi ANC, COPE, hambi COPE ya hanya, DA, ximoko xa rixaka, and I mani loyi anga ku mi supporteni financially ku ri nhlangano wa n'wina wu kota ku va wu mita ti objectives ta vona, siku ra ti 26 fana ri humelela, swikipa swa printiwa, na swin'wana ni swi ku mi lava ku expanda question leyiwani principal. Yeah, no, ni hleketa ku ri question liya mfundhisi mi nga kota ku mi veka nhlokweni. Mara xo sungula lexi ni hleketa ku ri hi fanele hi rhanga hi twisisa xona I ku mfundhisi va hi hlamusela ku ri nhlangano wa n'wina wa Vatsonga Machangani wu yimele yini. Loko mi suka kwalano then mi ta kota ku mi ya ka xivutiso lexi a nga xi vutisa hi kota ku expand. No, swa twala. Tanihiloko ni kombisini ni ku I think even if mina a ni nga swi endlangi, it was going there. It was going there. Masta swi fana na yini, swi fanisa na n'wansati I nga n'wi abuse malembe a miyerini. Ku ta fika nkarhi laha nga ta ku, you know what, I'm tired of this treatment. Man twisisi ya fana na leswi swo Chauke. Oh, Chauke I karhala ka va ka ndlo ki ta rikinyiwa hi ve ku tu. No, moni mdle. Mabona ish yaka Chauke, it happens to everyone. Name malembe ndzhaku ko va ku se hi reach stage xin'wana na mani luya xa ku we hardly fight. But ashkona ku you don't disagree with your partner. Va tshama msimisa kumbe va ta mi rikinya Mfundhisi. Mkhaladi mani luya. Why pride was prata kunene Africans? Mkhaladi mani luya. So, mara Xitsonga va xi vulavula. Yeah. Actually, she's a very sweet lady and very supportive, you know. Yeah. Mara loko va kwatini va vulavula xibunu. Not really. I'm munhu Kwata ni. Yeah, wakwata, but it's not like that over expressive person. Loka kwatini is not like
that tiplate. loudest person. Yeah, no. I'm your boy. Swi ya hi ku mi ri ku ni n'wi boha yini. So ka cha ku bohiwe mani. Bohiwe Chawu nga ri ku chucheka swin'wana. Loko mo ku boha swi ya hi ku mi ni n'wi boha hi yini. Xikongelo. Xikhongelo xi nge bohi n'wansati. Loko i tiva timhaka ta wena wa n'wi boha n'wansati. Kamareni. Hikwalano hayi. Mi vulavula hi tinhundzu. Hikwalano wa swi tiva ku ni mavasa. Boha tipala. Ya mo hi nga humi ngopfu, hi nga za hi huma ngopfu, hi ta kombela ku mi hlamusela swikongomelo swa nhlangano wa n'wina. Ya. Swikongomelo swa hina swi tele ene hence I've said ku ni rhandza team leyi ni nga na yona, it's young energetic minds. They have brilliant ideas because of for mina I was loko nchumu lowu wu humelela tsundukani ku mina I was just concerned hi nkosi wa Nhlamulo na ku tiva ku hi le ka dzingidzingi hi le kaya, you know, man ni huma ka Majosi, so it's closer to home. I don't even know those people. Maybe at some point mi ta kuma ku i van'wani va ku loko ni poste swilo va vulavula swa negative or va vulavula swa kahle, but humility and humanity goes beyond that. So for mina you know, it was just all about the match, but as this thing develops, the guys are saying, you know what, let's make it a civil structure that can represent, you know, us as Vatsonga in different places. You know, let's look towards having the award, let the Konsenaku Ban Vatsonga. Let's look at inviting the chiefs and have them in one place and host an event. You know, where we are going. So we have a lot of plans in there, but it solely started on the basis of we just wanted to deal with this issue of inequality. We wanted to deal with this issue of tribalism. We wanted to, you know, to say people mustn't be bullied at work and say, you know, as if, you know, it's wrong to be Tsonga, you know, such things, you know, to say we will visit these workplaces giving awarenesses and, you know, to say, look, these people are Tsonga people. They are not foreigners, you know. So that was the central focus. But as we grow, the guys are busy with constitutions, are busy with, you know, different things. And I would love that beyond me. Because this is not about me, Magatar Shaka. I'd love to, you know, in the next 2 years, I'm not the one leading it. It's another energetic person who is going to carry the same boldness, same bravery going forward. Arangelan Chumlo, you know? Because I believe Cape Town University, you know, to create that awareness, to showcase our culture like everybody does. That will be very important. Even in the case of any other thing happening, heavy like now where people are not aware Vatsonga Machangani are South African people. So those are some of the things that we seek to achieve in our organization. Hilakubana the awards let dilana kuna the influencers naban bakaina. Your podcast logo ingati recognize. Who is going to do that? It's not just going to happen. So hilauta create that something leshi shibalabla kuna ena Vatsonga. Ibana Vatsonga Day a stadium showkari. You know, on a yearly basis. Heritage Day. Let us meet. You know, we don't want any distraction from culture. You know, probably will achieve as much as getting into a stage where we can see how then do we talk to the kings and say, guys, there is this vacuum and we need to, and how do we promote unity amongst the kings? You know, where do we go to if there is something that is affecting us as far as, you know, cultural concerns? You know, such things. Kunaba Dr. Thomas Chauke, Kunaba General Muska, probably they know much about what we are talking about. Let's give them a chance. By Puna, he try by Ingisela, they have, you know, abazangi mbakuma baraka gender ngwanyan, they solely focused on that. Again, lokubana ti sopi ta Vatsonga. I think this is a call
because of we need to get back into that space because we are not an afterthought. We need to look into those things and how do we bring it back. And logo say shibuya story leshiya swivula ku sweswo focus ka ku criticize a story, we are giving it support so that na Xitsonga xi kota ku xavisa. You get what I mean? So I believe this is a chance for us to unite tanihi Vatsonga Machangani so that we can give our focus into central things. And in terms of political affiliations, no, I'm not ready to be a politician. And I have also learned it today. Because at times in Filangaku, in a civil structure, I've been part of a lot of structures, by the way. Let's dilana kuna the economic development and all of that. I've participated a lot in that. Today I've learned in a civil structure, I will be able to give an honest view without thinking about votes. What is wrong? Something, I will be able to say what is wrong because I don't need votes. But if you are a political leader, you must, if I know, you see. So I feel like this is going to put me in a central view. And I don't have to be thinking about votes. Kuba a politician, shlabanyana na mahanyelo makulukumba. So ntwanga ku napankarunwa ni hinda ko kar ninga sezani kota ku sheweta munhu. So imagine ni hinda ba ku Elia president ya yini yinde inga ishewe. You get what I'm saying? So na tsaneka ku sheweta munhu un'wana un'wanyana. So narna swo tala ni fanele ku ni swi dyondza na fanele ni va khasela na swin'wana. Ni nga se n'wi nyiketa ni twa mi vulavula hi mhaka ya ndhavuko ku ri mi lava ku mi hlohlotela timhaka ta ndhavuko. Ni kombela ku mi vutisa xivutiso lexi, mi yini ngomeni? No, aniyanga. Mara ma swi sapota swilo leswiya. I don't have to support it or not support it. It's culture. It's there. It's just that my parents didn't believe in that. Okay. So and then I wasn't really a rebellious child. I think they said to me, "This is the way here at home." So aningata. N'wanuna nga tiviwi karhi ku na yena a kota ku titlonya hi xivutiso. N'wanuna nga tiviwi. Xa mina ku a hi xivutiso ngopfu ntolovele Dr. Timmy kumeka yi tshame kwalano kumbe na ku nga ri khale ta va khambitana dokodela Hagiazo. So ni la ku vuyela ka liya mi nga hi vula ku there are initiatives leti mi lava ku ti sungula. Hina we have started initiatives ta ku famba na ti-campus. I think we started last of last year sungule hi ti-university. I think ku ri 2 vets na University of Limpopo. Then last year in I think we were 5 UCT here Cape Town, and then we went to NWU, UP, vets. There were some a lot of them. So this year loko hi vulavula last year I plane ku hi fane hi hlanganisa ti-campus hinkwato in one campus. Hi vulavule na va le NWU ku va ta kota ku cause vana va amphitheater ya sharp. So they decided to do that invite ya ku va hlanganisa ti-campus hinkwato bandle ti-invitations around Gauteng na le Northwest. So it is 12th ta September, since ku ri Heritage Month. So those campuses will be meeting at NWU leti nga invitiwa na hina hi ta va part ya that organization, or we have been part of them. It's just that we come and go. So will it be a nice initiative involved in this one, because I think we will have plus minus maybe 1,000 students from different campuses. So I think maybe this will be one of the initiatives. I'm not sure but I think it will be a very good initiative, because they were even asking me, can we get sponsors, because there are kids that will be coming from different campuses, they will need food
and stuff like that, transport and things like that. So kuna vale Val la mga kona, and then kuna those two campuses ya Val University na NW yale Val, and then kuna bona hala, and then kuna Vets, they will be part, UP they will be part. I think most campuses letena ngati Enzela they are becoming one. Navele University of Western Cape Vicendelwe invite, so I'm not sure if they will be flying down or driving down to NW. So maybe it's something that you can put on your table as well, and then maybe we can discuss about it. Yeah, definitely. I think Joshua, I'm challenged the Kuba party everything which promote ndabuko. Actually, in my initial days, angabalabuli na Xitsonga like mundanga ndonsa kubalabula Xitsonga eJapan. Angabalabuli na Xitsonga like at all, you know. I was very uptight, you know. I felt like I shouldn't. So I feel like it's a very big and a personal challenge. Kuba sendi kumanirga position yaku, I have to be part and support everything lish famsana kunandabuko. So if that is an invitation, we can surely be part of that, because we want to advance and create awarenesses everywhere. You know, these initiatives, they are very important, because had it been done regularly, we wouldn't have some of these issues and some of these cases. So I think it's the right platform, it's the right thing for us to participate as Vatsonga Machangani civil movement. So Yes. before you tell ka vavanuna vativeki na vavasati a va tiviwi, na swi vona ku se ku nga kuna interest ngopfu ya ku participate. lava vavasati Lava a va Unga sisters a va tikerekeni ku sungula. So mfundisi, na swi twa ku ri you are speaking beyond the 26. Yes. Hi mhaka ya lifespan ya movement ya n'wina. Yes. Xana aka vurhangeri bya movement lowani mi rhangela na vo mani? I think mi omite yin'wana ya ku who is funding this movement ku yi kota ku hefemula ya mahlweni. Xana loko ku ri ku na vanhu lava mi rhangelaku na vona, is it gender balanced, tribal balanced? Because hi ku twisisa ka mina, you are saying you are going beyond a certain tribe. Yes. Issue ku dyondzisa ku ri Matsonga or Vatsonga Machangani i vanhu va kwala kaya. Yes. Hambi kahle kahle hi fanele hi vula ku na Vatsonga or Machangani lama humaka Maputo. Yes. Loko va ri a South Africa or Afrika-Dzonga va Va le khoma kaya. passport. Yes, Va legal. legal. Yes, yes. Va nga haraziwa. I think Yes, yes. that thing mafi fanele yi ta kahle clearly. Yes, yes. Let me put it this way. Currently, there is interest from, the likes of Masingita group of companies. There is, political parties that, say we can reach out to them should we need anything, whether it's intellectual, whether it's whatever, they will help. What my Buya said is they will help us to gather businessmen in one place so that we can share this sudden vision that we have, to expand it to whatever length. There is people like, I think it's Gaza Defense, they gave with 10,000 bottles of water. So there is no specific sponsors currently. Yeah. It's just different people who have reached out to everyone, and but there is an express interest from everyone to contribute into this. In terms of Kurangela, we have got Bo Wandile Maleke, Bo Life Rehlamfu, bo Jabal Stole, bo Given Shondlani, bo Rafael Chauke, bo Gwablani, bo Zail, Hosia Machangani, he calls him that. He calls himself that. Where am I forgetting? I think there is a couple of, yes, we are putting a structure for the interim purposes, and then as it goes, we'll start including the public participation in a sense that would want people from different places to participate in terms of playing different roles in the structure. So we want to make it a national thing.
in a way. So like every month we know from January to December, we know that on January we are here, February we are here, just to do that. So we are, there is a company called BLG. It's owned by myself and Jabal. We are giving out a lot there. NPS, we are giving out. We are currently doing it on our own. However, it's bigger than us. We can't do it on our own. Yeah. Mara ka ni twi mi vulavula hi ku ku na ti-political organization leti na tona ti nga ku mi sapoteni. Minkarhi yo tala van'watipolitiki I vanhu lava va nga tshembekangiki lexi va lavaka xona I ti-vote. N'wina mi ta sirhelela njhani nhlangano lowu ku nga kumeki wu tekiwini wu kumeka wu controliwa kumbe ku lawuliwa hi ti-political organizations tin'wana, hambiloko mi kuma ku vanhu a va swi voni ku ri mi le ku lawuliweni, mi kuma ku ri mi le ku lawuliweni. Hi ku loko mo languta mihlangano yo fana na March and March, Jasita u fika a vulavula laha a vulavula hi MKP. Mi languta ku na vanhu vo fana na Phakela Umthakathi I munhu wa Ikata. Ivi mi ya languta Scheme GP I munhu wa Mayibuyi. So lexi ko va ti-plan ta ti-political organization ku va kota ku va tlhoma vanhu va vona lava I nga ri va influential ku va kota ku teka vanhu laha ndzeni. Mi safeguarda njhani independence ya organization ya n'wina? Yeah, it's a very good question. And the good thing is man nandlala. Na mali ya mi nyikela midi va nga ma vona question leyiwani yi na nkoka ngopfu ku ri hi basisa ku ri a ku tekiwi mali ya kereke yi funda organization leyiwani. I fund my church. I think I'm the highest giver in my church. Jabal is the second giver in my church. And I mean, you know, we spend close to 10,000-15,000 a week on transportation because we are transporting people from Tembisa, Soweto, Kubaba Takereken. And Name loko ni ya ti-lifetime mina hi vulavula hi Vatsonga Machangani movement hi xutela kerekeni, but you won't even see a logo ya kereke. Leswi vulaka it's not a strategy to promote the church. So I was actually showing people the individuality in what we are doing. So to safeguard that, was fansa na ku iri mkhazela re na ndlala. Loko va ta vanhu lava nga na mali va fika va ku nyikanya na ti-savana se I xavisa vanhu hi ku I va yi langutele wehe. Se laha swi tsakisa hi ku a varhangeri lava rhangelaka nchumu lowu a va na ndlala I vanhu va swi swa vona. You know, I vanhu va swi swa vona. You can see we're driving about 15-20 cars when we are going somewhere. So that's beyond content, that's beyond you know, I ku tinyiketela ka vanhu, because you must understand ku diesel se ya durha, you know, petrol se ya durha. Se loko hi suka hi ya ku na kun'wana hi ri kona, I think at Deep Sloot, you know, under normal circumstances, you know, the roads there, I wouldn't take so much of my vehicles there because anything can happen. You know, like the roads are really bad. But you have to now understand who I'm a leader, you know. So to safeguard that is very easy. I nandlala. So yes. 26, minduku 25. Yeah. Lava hola ku va ta swi tiva ku siku ra minduku 25. Mara hi 26. Shana rixaka ri nga expecta yini aka movement wa n'wina, ti-meeting points, mi ya sukela kwihi, va fane va swi tiva ku loko mi suka laha mi fane mi ya I think the end point le ka Human Rights Commission. Yes. Na swin'wana na swin'wana vanhu va fane va expecta yini? Number one, much law, it's very lawful. Our team was there today for the interviews. Mnduku va ku va kombeni ku mfamba hi kwihi phela swa match. A mo famba mi ya kwihi na kwihi. Ta va ku ri na maphorisa. We will deploy over 60 to 70 security personnel that are going to be making sure of everyone's safety. So we are going to be moving, I think, from Bears Nodia. We'll also post on our socials straight to Human Rights Commission. So leswi vanhu va nga swi langutelaku I ku hi la ku ta ku loko I famba loko u suka laya
i nga ha ti soli ku va Mutsonga i ti nyungubyisa hi vuwena. You know how nice it is ku loko i famba loko vanhu va ku vona va ku hi loyi Hagiazo va ku viva Matsonga Machangani, you know, to show good, you know, a ni ri le kaya ka Majosi, I think the day before on Tuesday. You know, loko ni fika le kaya I was so shocked. Vanhu vo tala va ku hey, you know, leswi na leswi, you know, and of course vanhu lava nga le Limpopo va vona swilo ku hambana na vanhu lava nga le Joburg. Vanhu lava tivaka swilo leswi swi hi hlanganisaka laha lava va nga hala Joburg, not necessarily lava nga le Limpopo. So leswi vanhu va nga swi langutelaka i ku hi languta ku loko i suka laya i titwa ku ni Mutsonga, Mutsonga Mchangani, i titwa ndzeni ka wena. vanhu va ndhuma lava va nga ta va ri kona lava va nga pledge solidarity va Vatsonga eka Xitsonga hina kumbe eka Vatsonga hina vanhu vo tala ku nga va ku ri van'watipolitiki ku nga va ku ri swiyimbeleri kumbe ti-influencer tanihi laha mi nga vula kona i vo mani lava va nga pledge ku ri va ta support. Okay, so far kuna Fumani Shilubani, kuna Papa Penny. Basically, he has contributed a lot into shaping this thing. It's just that he said he's busy with you know, so he can't be on the forefront, of which we respected. We started with the likes of Ben Machangani. You know, there's the likes of Bo Zail, there's the likes of Bo Gabaza, Bo Pilani, Bo Gazabosha, Bo Mgobozi, Bo Gagashi, Bo Kokwanchauke. Also, bata banga rikinwang. No, but by the way, I think logo here Takumacha I will be driving straight to his wedding. So logo here that match because I never match they give you a time. Logo here that I really drive in here and you know we're going to support him. So iban bofana balala bangata ba re kona ka swiyimbeleri batele vanhu lava nga le ku supporteni like bo General Muska or Dr. General Muska, bo Tembanyati, bo Gospel Cylinder, bo Pastor Donation. There are a lot. Mara eka vanhu nje lava nga ta va karhi va marcha mi languteli vanhu vo vangani so naswona loko vanhu lava vata mi hleketa ku ri ku na mambalelo yo karhi lava fanele va mbalisi swona kumbe vo fanele va titela hi ndlela yaleyo nyikana vayingiseri ku va kota ku twisisa ku ri loko va ta lava va fanele va ta njhani. Vanhu va ti leswi va nga xiswona, however hi ta nyika na swikipa leswi but a hi lavi ku na vanhu va va limited. That's why hi te na vanhu swikipa loko hi lava xa Xitsopani ti printeli, loko hi lava xa purple ti print. A ni Vatsonga hi vanhu va ti khalakhala swi nga endleka i kuma ku i lava tikhala to karhi vanhu va ti printeli va ta hi swona but na kwale hi ta va nyika vanhu but lexi mehe a ni ta xi tsakela ngopfu i ku vona tinguvu ku vona tinjhovo ku ri kahle yes miceka hi ti embrace hi va ku hina hi fika hi nyika memorandum hi heta you know just for that day. In terms of number we are expecting quite a number of people because there are people from other tribes that are supporting this, that are saying we are in solidarity, saying with you no to tribalism. Let's live like brothers. Imagine the impact this was going to have if there was no such, you know. So there are such people that are saying we are going to be with you, and you know we want to show the world that we are Zulu people, but we are not. We don't have tribalism. We are Sutu people, but we don't have tribalism, or let alone to promote it. So there are such people that are saying we understand the intention and therefore we are going to support you. So but Taliban bofana bala. Yeah, got the logistics maybe before. Got the logistics in trim balabla makaya ya ma security balabla to makata mati the marshals na swin'wana. In terms ya swifambo transport
kuna lexi mi nga xi organizer kumbe xani vanhu va fanele va ti fambela hi voxe mi kota ku mi hlamusela vayingiseri va kota ku twisisa ku ri loko va fanele va kumeka va ri na ku tsakela ku ya leyi nga kuma ku va kumeka Tembisa va kumeka Soweto va kumeka Diepsloot va kumeka Pitori ku fanele ku humelela yini na lava kumeka hala Buvana hi ndlela yaleyo. Yes, he organized transport. We are going to give those details Mnduku. However, labangana timova ta vona bangana yini swa vona he provide the security kuna loko hi siya timova ta hina hi karhi hi march ti va ti ri na vuhlayiseki. That's why we are going to it's the first time Vatsonga Machangani from what I know in Nhlamulo, so you don't know what to expect, so you must you know switele ngopfu leswi vanhu va nga swi ringetelaka ku lava ku ta spite vanhu. So you must actually put those safety measures for timovha ta vanhu swilo swo fanisana na sweswo even then if and nakona we are not going to be violent. It's a peaceful march. It's not going to be violent, so he organized the transport ta ku hlaya, but na lava va lava ku pfuna ava pfaleriwi ku pfuna, and on top of that hina ti transport kusuka tindhawini to hambanahambana na lava vanhu va nga le ku demobilizeni ku hina hi yimela hi ta va hi ri vangani. We are taking note of those things. We have a national coordinator na group ya ti-coordinators ta hina. Se un'wana un'wana loyi a va ka a lava information yo fana leyo that information will be very much accessible. So hi kha ya ku songasongeni ta teka un'wana loyi a nga tiveki after the question letiwani mi vulavule hi tihosi to fana na vohosi Minga, xana va nga va ri ku teni na vona ku ta kombeta seketelo ku nyiketa maxilo wa ntikelo ku ri tanihi tihosi ta Matsonga aka section yo karhi na hina hi le ku teni karhi le ku rikinyiwa rito rikinya nga ku siri elungweni ya hina na mese ni ta ri tolovela hi to ala ku mi phafaphafa timhaka ta tsumani mi ba matsukanyana xikwamula mazingi. Xana ku na tihosi leti nga ku teni ti ta seketela xa vumbirhi se hi le ku reparepeni, xana hi nga expecta ku hlangano lowuwani siku rin'wana hi nga twa ku se wu fana na ximoko xa rixaka wu va a political party? No, I think ndavensungula yaleyo ya tipolitiki. I think mina loko ku ve ni la ku joina tipolitiki, I would want to join politics on my own. Niya joina an existing party. Ni sunguli vutomi hansi. It's very difficult to build from scratch. Kereke, I've started from scratch. Na afane aka kereke na afane. So I have got a lot of things that I must fulfill in my calling before ni hleketa political party. So I think langa kona loko kube ni navela ku, there is a lot of political parties that are approaching me. But I don't think and feel I'm ready at the moment. And currently I don't want to sell out the struggle for my own selfish reasons, because God has already blessed me and not semba ku xikwembu xi ta xikha xi ngetela so that ni ta kota ku focus ka leswi ni lavaka ku swi endla. But anboni hi ta transforma this specific structure xi va xa tipolitiki. At the moment I don't think so. We want this thing to be Vatsonga legacy to go into generations and generations like that. We're not prepared for politics. In terms of the hosi, munhu loyi a nga vulavula kombisa interest swinene a ku ri vona hosi Minga. Lava nga kombisa ku he's flying this side swi nga endleka va hi joina a va lo tshembisa ngopfu ku va ta va ri kona, but he did mention ku swi nga endleka va hi joina. Ya a hi tekeni nkarhi hi nyiketa n'wanuna nga tiviwi na Xihundla Sisters. Mfundisi, ni twa mi kombisa ku organization yi ta hanya beyond 26. So organization yi ta va na database la yi nga ta swi tiva ku these are the members of this organization, and then nakona mi open leswa so loko munhu a hlukumeziwa kumbe a ntirhweni or kun'wana na kun'wana a nga ta ka organization a ta report. Ku na ti-organization leti swi endlaka swa ku ti-political parties mi kuma ku loko munhu a nga khomekangi kahle or a hlangane na ku hlawuliwa hi ku ya hi ririmi kumbe hi ku ya hi mihlovo kumbe hi ku ya hi gender, a ya ka tona ya reporta, then va ta piketa ka ndhawu yaleyo. So is this organization ya Vatsonga Machangani going that route na ya ku
it can picket for vanhu lava twaku ngaku a va khomekanga kahle ka tindhawu to karhi na? Yes, definitely. And let me also put it clear. Say it's also a Zulu person that experiences tribalism from a Tsonga person. If that person is part of our database, we are going to represent such things. In a sense, we are not calling for Vatsonga people to be superior. We are calling for equality in each and every other tribe. So we are going to get there. We are going to have labor desks that are going to deal with such things. We are going to have business structures. We are going to have a lot of things, because I really believe in the young people that are behind this movement. And what I like is they are very open-minded leaders. These people, there are people that are whispering to them. For instance, we're in Mamelodi. They told us that, look, our kids in that school, they are, if you are a Tsonga speaking person, this is how we are being treated. So we are going to investigate. It's a thing we never thought about, but you see, this virus, it goes as far as that. So we will be attending to those kind of issues, and we are certainly going to deal with them. But we are not going to be rogue on everything. Like, if it's things we need to attend in a legal format, we are going to do that. If it's things that needs us to demonstrate to bring down the system, we are going to do that. But not in any way are we intending to end up making the other tribe uncomfortable with what we want to do. Hence, we want it to be balanced in terms of who is participating there, so that there is no biasness inside the structure. Yes. Yeah. Ni nga mbutisa swivutiso swimbirhi swinharhu ku hi ta kota ku ya fika amakumu hi songa mhaka. Hi ti-30 ku na march and march. Mi nga va tsundzuxa yini Vatsonga hi mhaka yaleyo, hi ku ni na ku tshemba ku Jacinta Phakelo Mthakathi Ngizwe a va swi tivi ku ta humelela hi siku leriya. Va ngo vulavula ka public platforms, mara ku ta humelela hi siku leriya a swi tiveki. Se n'wina tanihi murhangeri loyi a yimelaka Vatsonga, mi nga va tsundzuxa yini Vatsonga? Mina at this stage antaku baba kulenyana, because if the state can deploy such a budget, it's that should tell you even the government is preparing itself for the worst. So ange pfuki ni encourage vanhu baka hina ku baba on the streets, baba everywhere and all of that, although everyone is saying nothing is going to happen and all of that, but we don't want another Nhlamulo. Yeah. Ngoma leyi nga yimbeleriwa. Yeah. Mfundisi. Yeah. Kuna lexi mi nga xi vulangiku lexi mi twaku onge mi fanele mi xi hindzisela vaseketeri va n'wina lava mi nga ku varhambini ku va fanele va ta aka march lowa mi nga na wona hi ti 26? Yes, lexi ni nga xi vulaku i ku va ka hina mi nga hi support loko swi ri ka social media ntsena. A hi veneni on the ground, a hi tiyeni ya march. This is a peaceful march. We're not fighting with anyone, and I'm saying this again. Every tribe is welcome to be part of it, as long as we represent the same mandate of saying no to tribalism. You see, there are so many marginalized tribes. There is Ndebele people, there is Bapedi people, there is Venda people that we are expecting to come and participate in what we are doing, because they are also marginalized. Yeah. So what happened to Vatsonga people can happen to any of the marginalized tribes. So I strongly encourage every marginalized tribe to come and be part of this. Yeah. Yes. Yeah. Nanzo hosi. Before mfala. Yeah. Vanhu va nga landzeleli nandzu wa hosi loko va lava ku wina ntsena. Yeah. A va seketeli na match leyiwani. Yeah. The details ta match ti va ti ri kona ka social handles ta vona. Ti tiveka ngopfu. Yeah. Ka TikTok va kona na kun'wana va ta mi postela ku ri ku hlanganiwa kwihi, ku sikiwa kwihi na swin'wana mi contacta mani.
so a yeni ya seketela tanihi Vatsonga Machangani na tinxaka letin'wanyani hi fika hi ku tribalism a yi heli hinkwenu ha ringana so mi nga yi songasonga principal mi fanele mi byela valandzeleri va Xangani Gang podcast ku ri la aka episode ya namuntlha hi twe hi hlayiseke ku tlula na ku tlurisa hi timhaka ta security mfundhisi a va tluriwi so na le ka match va nga chavi ku hala nga ta rikenyiwa no swa khenseka swinene mfundhisi loko hi karhi hi chukachuka timhaka la eku heteleleni hi kumeka hi ri na xivuriso se na n'wina a mi nge poni ka ku va mi nyikiwa xivuriso mi nga va mi kha mi tiva tivhese hi ri na ku tshemba ku ri na swivuriso ma swi tiva hi ku na vhese leyi va yi vitanaka ku swivuriso loko ni nga hembi se lexi xivuriso xa Xitsonga xi ri wasati i kondzo we le matini hambi wo tswanya a swi vonaki va vula yini swi vula yini hayi ni mtwini mavasa u twi switwini mavasa u switwini swona hi swona hayi hambi wo tswanya swi nge vonaki principal a hi la ku vala mhaka yin'wana ya nkoka swinene xana ndyangu wa Nhlamulo Sambo wu nga seketeliwa hi ndlela yihi timhaka ta counseling ku ri va kota ku kuma closure na swi tiva ku ri hi xifundhisi va nga va khongereriwile na swin'wana na swin'wanyana xana mi nga ku yini aka vanhu lava lavaka ku pfuna ndyangu wa ka Sambo ku ri va kota ku kuma closure yo hetelela because normally funeral yi sungula loko se vanhu va fambile yes definitely yes it's just that we didn't touch deep into this issue mana Nhlamulo needs our support as Vatsonga Machangani just imagine la u tshamaka ko having to move under this kind of circumstances unga planang u tikuma ku se u le kaya u fanele u sungurisa vutomi hansi socially emotionally and all of that so she's in a space where she really needs our help and I think she appreciates that we are not quiet about this thing. There are some of us that we are saying we are taking it forward. So for lava kupfuna after la itava isungula some sort of a trust fund to open a small business for her so that she can get her life back. Also we help the children to get some schools because of Tindisanta Nhlamulo, they were all in Mossel Bay, you know, and there are also it's not only family Sambo, there are also other people that have lost their livelihood there. I have 17 IDs in my phone. So we want to reach out to all of them. See as Vatsonga Machangani, how can we use the little that we have to reach out to all of them and assist them to restart their lives. So it's not only family Sambo linga affected. There is several other people lavanga affected. But as for Nhlamulo, we need to emotionally support her. So from Vatsonga Machangani, a civil organization, what we intend to do, we want to start a small business for her so that she can keep herself busy and be able to take care of her kids. That's basically. And Nhlamulo, by the way, he has got a child. I think the child might even be 6 months, if not 8 months old, you know. So the pain is deep, you know, because I hear that girl is 15 or 16 years old, you know. So it was some sort of teenage pregnancy. So it's not a nice situation at all. It's not a nice situation at all. Eka valandzeri na vaseketeri va Xangani Gang podcast networks ha khensa swinene ku va mi ve na hina esikwini ra namuntlha laha a hi ri ka episode 100 I episode ya matimba swinene mi va tweni mfundhisi va hlamuleni swivutiso va heta hi ku hlamula na swivuriso se marikana a khensa swinene ku va namuntlha u ve na hina nakambe ni ri na ku tshemba ku ri ni ta va ni nga ri kona mavhiki mambirhi
ku fana na leswi a wu tsutsumile swi nga endleka na mina ni kha ni chava ku rikinyiwa na ku tsutsumela kaya ti-30 loko ti ya fika se ni ta va ni ri kaya ni ta va ni nga ri kona ya ni ya Limpopo ni ya tshamela le ku vanhu va tala ku ni athaka ngopfu nkarhi wo tala hina vo biya hi le nkingeni se mi suggesta hi mfundhisi kwalani kambe swi ri tano eka n'wanuna nga tivi u na xihundla sisters ha khensa swinene ku va mi ve na swivutiso leswi mi nga va na swona muhumelerisi wa hina ha khensa swinene varindzi va hina ha khensa swinene mfundhisi a va tshembisi valandzeri va vona leswaku a va nge pfuki va totiwe tsumani